بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نخيتsa هبدرس تموك أنا فتح المعين أبو لبت إخشول درسز دسان Aslu yaldasango kafur chiugonani yagi Islam gitun kufr yalde aro chiugonani hes Islam bosi kin shuhuneb abun hekul bitsuneb bak alde shuntun Neketsa tsebe sebdar sida tsalana muftiyase reqolin abun ay muftiyastat adda bugin abun jinsa muhkanki habize chi kafura bugin abun حكم طالبو گونانی رسر قرب کسالدا محکم خبیزه مفتی استد ادبوگین ابون شگورخی بسرمانچی کافوراویشو حنقی کودیابوک این اشیالوگی هدینگو اوس قست هبون گوتی برهر بوک این اشیالوگی اودینن رعی ابیال داشون جیو کافور خیزه ابون خسکو عمب خلق اکشیب ابو لبو گونانی هدینگو نخیتسات سالانات ادبوک این اشورقشان تاوبو هبین ابون طلب هبولین ابون اسلام گیتون کفرالده وسرو چیا ساسان دیخینو چیوک اهیو یگی چجو عدنیکا چنگی تاوبو طلب هبون خدوسان او مرتدس ای کفرالده وسرو وسلمان چیاس تاوبو هبیچ آنانانی حکیماس غوچ علین ابون گبورالده خالچن قبیالدشون زمان گیت ساچ اوگون هدینگو نخیتسات سالانه اوس اودینان تاوبوت علاباب مخدوسان ای مرتدس تاوبوت علاباب مخدوسان اسلام بوسانانی اصول اسلام بهولین ابون اوجوگوگی تولین ابون اصول ریدت ای کفرال دوسین تکرار خانی گیتین اما یابیل خبابیل نوخش اصول غب تکرار خانی کفرال ده این حسی تعذیر هبولین ابون دست خدوبگی زینالدین ایسا خالبوگو جند الله گر حیاس تتمتون انما یحصل اسلام کل کافر اصلین او مرتد بتلفظ بالشهادتین من الناطق اوبازا بیبوگی لهاب kinavnigi aslu yaldasan kafuro chiugonani hes islam bosi shuhunila edingo kinavnigi musulmanchi gukun kufralde arochias islam bosi jib shuhunila hes abiyaldashun kiyabgo shahadat ay kiyabgo shahadat akhalauchi hewatanani ay aslu yaldasan go kafurochi akhalauchi jiwatanani akhaze qolo edingo busurmanogi ukun kufralde arochi akhaze qolo chi jiwatanani hes Allah shahadat bitize kolila kiyabgo shahadat یعنتو طالبین ابو لبت اخالده قالبوگو اخز خالب ابو رجولدسا ورخا وقانیلا گانداریوک اخز خالاریو چنگی هستا سند علاب ابولاریلک اخاین ابون اخل اکسالده اوس اسلام بوسارا بوک اینالده توریت ال ابو لبت سو علامت بگونانی اشارابون بگونانیگی کم بگونانیگی هلداشون ای هبولیلا هلداشون غو گندر یسول اسلام بوسی شهونیلا فلا يكفي ما بقلبه من الإيمان وإن قال به الغزالي وجمع محققون تنجيلا علاريلا كفورچيا سورك اخ إيمان بوگين أبون وصلق الله أبيج أننا نكيا گو شهادت هدینگو کفرالده جوسراو بسرمان چیاسول رک اخ ایمان بوگین ابون غش عیابولارلا شهادت بیت ایزه کلیلغوس الامام غزالیاس علین ابونانی گیتسینیلا ای رک اخ ایمان بوگونانی علین ابونانی گیتسین عیابولارلا رک اخ ایمان بوگونانی ای دنیاویال حکم بی مؤمن چاس تعدینان وسط ادریکان خزاری زکانانی الله ابیز شرط بوگیل هدینگو ثمس الله جدوتسا دلیل از داشون چیزا بوله جماعتش ابونان نگیسینک اخ ایمان بوگونی علین ابون اخ عی ابولاریلا ولو بالعجمية وإن أحسن العربية على المنقول المعتمد لا بلغة لقنها بلا فهم عللا
Kiago shahadat go asluyaldasango kafurchias bit ananani. Aramats koreb togida matsaldakhun osov shahadat bit anani gisin olila. Aramats khik abule gogonani gisin. Khik aramats rinda khale ugonani gisin. Ajamiyak aramats koreb togida matsakh. Kiago shahadat bit anani khayabulila. Nekhekhe bach arab muchai habule bra'yaldaban. Amma Sochias tomatsaldakhun Osta mahkanani shahadat. Asta bichulevech ovishivoldasa muradab. Eldakhun ayabularil. Osta bichize kolila shiv jinsa abula bugeb abun shahadat bit ula bugevjo osta bichize kolila. ثم بالاعتراف برسالته صلى الله عليه وسلم إلى غير العرب ممن ينكرها. تنجيلا إسلام مالده وجه كهونلا أورق صلى الله عليه وسلم din makhize Arabia goreu çaze vitiçin abun inkaralda çunuge çuatanani osu İstanbul seçonila jiv mukurxalda xun avarak sallallahu aleyhi ve sellem Arabia gorezdagi din makhize vit arauk inalda xun mukurxani xunila fayazidul isaviyyu minal yahudi Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ila cami'il halqi singila Isawiya ugonani ay Yahudiya ugonani ghost adetsi kinabilila ay shahadat bitulagu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah abun qahilet ade ghosti kinabilila kinamnigi khalqa kejivit aro awarak sallallahu alayhi wa sallam uginaban aw il bara'ata min kulli dinin yukhalifu din al-islami yagi ghost sikinabilila Yahudiyas Ji watsada ugin abun kinamnigi dinaldasa İslamiyak dinal de khundan de kungut abule hedinan abilelos fayazidul mushriku kafartu bima kuntu ashraktu bihi tengile mushrikinas ay Allah gun sogidavjo ibadat tashuk akala bole kafurchiyas shahadat haldet adet sikina bilila ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah abu rajal de wasikina bilila dun Kafurkhana ditsa Allah gun akal habule buk arab joyesh helde dun kafurkhaninab wa bi ruju'ihi anil i'tiqadi alladhi irtadda bisababihi hedingo sochias rakcheza bumbuk ana kafur khulel jalaz dekhun ay Allah hechin abun sochias misalla khebos rakcheza bumbuk ana tingi chara echela jiu kiago shahadat haldakhun akhaldasan Ringo jiu jinsa rakşeda buleb joyaldasa jiu kufralde Arab hevjo sababkhun heldasa jiu ussinaldasa gi gosiye çara eçile ve min cahlil qudati anna man uddu'iya alayhi indahum bi riddatin aw ja'ahum yatlubul hukma bi islamihi yaquluna lahu talaffaz bima qulta ve hada galatun fahishun Dibirza bazul, ay toto dibirza bazul, cahil khiyaldasan kolela, haqungo, hevchi, ol dibirza baz asqov, hesta da'ba barao, haqochi, kufralde, ussaro ogin abon islam getun. Yagi ozuqhe wachunu gochochi, islam aldakhun jindiye hukmu abeyin abun talababun. Ay chochi aslunt izabuna, Hun kufralde usaninab gos sengi talaba bulugu dibir zabazasan jindi islamal dakhun hukmu abeinab sengi gol jahilal dibir zabats abulugu goste tutsa aburabjo abeinabun tuts abeila tuts aburabjo ay go islamal dasa kufralde usarabjo tuts abein abulugu gol dibir zabats goste helebjo kutakab koshab galat bugila gol dibir zabazo shelan abunani Tidus akhwab khafur khulebrai abiz gozgot amulogil. Dedin qalebugo yanatu talibin abulevt ekhalda. Allahs neke tawfiqegi neketsa kufralde unel ra'baza sabuqa kufralde unel jal pishabi harialda sabuqa. Dedingo kufralde in abun qastabialda sabuqa tsodor khabize Allahs neke ekhi komek yabegi neketsa habdar sanibtela والحمد لله رب العالمين